Қатты суық келген соң, әлбетте ең бірінші yol hareketi zarar көрі. Ахмежитнің соқақ ve yolları bu күнлері тайлаққа çevirildi. Şehir hizmetleri bu problemanın çareleri olğanı kadar күрешмеге tırışалар. Tayqa havasında Ахмежитнің merkezi sokaklarını kardan elbette temizleyler. Ama çette kalgan bu gibi sokaklar böyle de taygaq vaziyette kala. Elbette tek maşinalar değil, insanlar da böyle soğuknu ağır geçirirler. Şehrin sokaklarında ufak ticaretle uğraşan satıcılar ayazga şikayet ederler. Цветы страдают, видите, мы их пытаемся укутывать, всячески сохранить, для того, чтобы им было более-менее комфортно. Конечно, мороз портит и торговлю, и цветочки нам несем небольшие убытки. Так, мороз очень вредит цветочкам. Ждем, когда уже наступит тепло побыстрее. И 8 марта. Gelecek birkaç günde prognozlarga göre hava harareti sıfırdan aşağı daha da düşecek ve 20 gradusunu teşkil etmesi mümkün. Bunu Ahmejit şehir memuriyeti kozogunu alıp şehirde birkaç mahsus çadırlarını koymağa karar verdi. В Крыму, как по всей Украине, идет понижение температуры. Обещают вторник, среда, четверг до минус 20, поэтому принято решение штабом для того, чтобы установить передвижные палатки для обогрева жителей Симферополя и гостей. И также у нас сегодня уже работает 3 стационарных отделения. Это на ЖД вокзале, на автовокзале и на училищной, где люди могут прийти, погреться, выпить горячий чай, отдохнуть и двигаться дальше по своим направлениям. Soğuk hava ve ayazını kolay geçirmek için onlarga elbet hazırlanmak gerek. Havanın sonki değişmelerinden tanış olmağa isteseniz, hava harareti programımızga dikkat etiniz. Dilever Sedametov, Nazim Bilalov, haberler.